ҳамада салом алейкум дӯстон, хуш омадем ба канали Исим Шарипов. Бо шумо ҳастам ман муаллифи канал Муҳаммад Шарипов. Имрӯз хабарҳои оқи падараски. як нуқта гӯям агар шуғур аст курси ки майхидам нестай. хабарҳои оқи падараски. акай Муҳаммад, акай Исим Шарипов ҳамин коро чӣ дарку? лайк монданро фаромӯш накунед. Давом етем барномаро. Лекин бародарон, медонам шумо интизорен давоми киноҳои лангулиро мекунем. ура ташвиш нашин, шумо байнда бу кам роҳат кунен аз ӯ даҷҷоло саратон камтар оромтар шава. Лангули хайта худат мара бугӯ ки ту кӣ? Ман намедонам, бохунам луқтакбозӣ мекардам аку. ва ҳамчунин барои одамое ки мехоҳанд билети ҳавопаймо ба даст биёранд ба тамоми ҷаҳон метавонед шумо муроҷиат кунед ба ширкати Арзон авиакасса ки рақамошон дар болои экрани шумо аст. метавонед билетҳои ҳавопаймо ба тамоми ҷаҳон ба нархи дастрас ба даст биёред. Арзон авиакасса муроҷиат кун. Луқтакам ҳозир дар ми хона бо барам биёру боишон томтумами. Акай парисеве хостем вориди ҳамин бино шавем. Аммо чӣ хел вориди ин бино шавем? ҳамин ҳам медидед илтимос. саволи хита ман бародар ҷавоб дорам. ҷавобаш оне аст ки чӣ гуна мо дидем дар як чанд видеои лангулӣ ки аввал ҷойнамоз дар замин буд, иш ха як тараф иста. лекин ҷойнамоза дар танаи девол задагиян. Скотча чия ҷойнамозора клик кардагиян дар танаи девол, иш ғалтид. ҷойнамоз бародар, ҷойнамоз барои танаи девол нест, ҷойнамоз барои намоз хондан ай. ҷойнамоз барои замин да партофтан ай. танаи девол дар ту человек паук дар танаи девол намоз мехонӣ. мо хеле ҳам фикр кардем ки кӣ метавонад дар танаи девол намоз бихона. ва имрӯз вақте ки ту дара дар танаи девол нишон додӣ, ба боварӣ метавонем бигем ки мумкин ай ки ин хонаи яке аз ино боша, ё ки лангулӣ, ё ки сабур, ё ки сайҷантоқу ё момаҷон. ӯ рӯз ҷойнамоз дар танаи девол, имрӯз дар танаи девол. гуфти ӯ бародар дар канали ма ки видеои дигари дар паталог назананша хубай. мезанам бародар, агар ки паталогка ба навор бигиранд мезананд. як нуқта гӯям агар шуғур аст курси ки майхидам нестай. хабарҳои оқи падараски. ҳозиро дар байни ҷавонҳо як кори анъана шидагия ба мисли квадробер. медонед шумо? яъне ки одамо либосҳои ҳайвонӣ мепӯшанд ва мегарданд ба мисли ҳайвонворӣ. яке аз чунин шахсҳо интервью гирифтесиям, биё гӯш мекунем чӣ мегӯяд. Походу, я начинаю понимать Мию Бойко. А как обычно люди относятся к вашему увлечению квадробингом? Ну, обычно бабки у подъезда называют меня проституткой. Почему? Ну, а когда я занимаюсь квадробингом, разные люди могут кинуть мне палку. Вот прям абсолютно разные люди могут кинуть? метавонанд ки палка партоянша мегӯяд. Ки фаҳмид? касе фаҳмид, ҳамун одам фаҳмид. а касе нафаҳмидагӣ боша, дар кор неста ки дар шумо буфаҳмонанд ин чиза. Хуб. Конечно, главное, чтобы была специальная палка больше 20 сантиметров, чтобы вот отлично помещаться в рот. як нуқта гӯям агар шуғур аст курси ки майхидам нестай. хабарҳои оқи падараски. ва дӯстон, хабари кӯтоҳ барои муҳоҷиро. чӣ гуна ин ки шумо медонем, билетҳои донишҷӯӣ имрӯз хеле ҳам машҳур шудагия байни одамо ки аз ин коро қалобу суистифода мебаранд ва одаморо фреб мекунанд. билети донишҷӯӣ чизи хеле ҳам хубае ки дар шумо лозимае, лекин эҳтиёт буданд дар корае ки дар дасти қалобо наафтен. барои ҳам хотир метавонед ба рақамҳое ки дар рӯи экрани шумо навишта шудагия муроҷиат кунед. дар инҷа шумо дар аслам донишҷӯ мешин, не ин ки ягон қоғаз дар номи шуморо менависанд, суратона печат мекунанд, не. ва ҳамчунин тавассути QR-код метавонед ки худтон самостоятельно литсензияи мактаба тафтиш кунед, ҳаққонӣ буданша бинен ва баъди билет донишҷӯиро ба даст овардан дар база вуҷуд доштани ӯра на танҳо мақомот, бале ки пеш аз ӯ худтон метавонед тафтиш кунед ки оё ҳаст дар база ё ин ки нест. яъне ки дар асл чӣ гуна шумо донишҷӯ мешин, донишҷӯ тариқи онлайнӣ, дар куҷое ки ҳастӣ дарсот онлайнӣ мегзара ва баъди тамом кардан сертификатҳое мегирӣ ки дар оянда дар ту бо дар кор мешавад дар муҳоҷират, ба мисли донистани забони русӣ ва дигараш. рақамҳо дар болои экрани шумо муроҷиат кунед. як нуқта гӯям агар шуғур аст курси ки майхидам нестай. хабарҳои оқи падараски. Мучаясь от похоти, вы занимались с***ом, с козой и коровой. Шо? А это вы тещину козу носили? А я думаю, що коза здохла в мене в хліві. Спасибо, зятю. Дитино, ти що, зовсім кончене?
یعنی که من حیران در آن میشم که بله حیران در آن شیدگیم که چگونه آدمی کار کرده میتونه. یعنی که بزا رسیده ای بزنه آخی دیگه بزی 4 پا را میکشه ای بزی 2 پا. و با درباره همه برآمده در اینترنت گپ زده است. ایره چه فهمیم؟ یک نقطه گویم اگر شعور است کورسی که مای خدم نیستی. خبرهای اوکی پدرسکی. آقای مرین تو چی گفتن؟ نه عروس چه این گفتن کدومشون نبود. راست میگوی. چی سوال در ویدیو چی بود؟ ساعت چند بگو. پاتولوگ گپ درباره پاتولوگشون سویتی زور داشته ها. کورسی که مای خدم نیستی. خبرهای اوکی پدرسکی. مالکا بیرحمه تو کدا جورا شو مازشون کرده ای ما یک گلا میشیدم تو بچه‌گو مادر نیستی بولو شد چرا کشی از کرده بس تو ای آنا ای من از فیض تو پاینده آنا مالکا بیرحمه نشانی تو کجا نشانی تو کجا این دو گیتی اثری ما یارکی من بوی چپاتی Are you offended? یه بار نکه خچه خنده گرفتگه. خب خنده را هم درست میگه آدم رو توبت میکنه ریکی در اینجا با فکرم که رقصه را برحمش. کورسی که مای خدم نیستی. خبرهای اوکی پدرسکی. اهمیت دیگه شما وقتی که آدم یگان کارای بی‌معنیگی بی‌اخلاقی کنه حیوان میگن شب میدونی نه؟ بیاین یه بار همین کارو تماشا میکنیم. یعنی که ما در نگاه میکنیم آدم قدر حیوان وری گذشته است مقصد قریب که ماشین بزنه شه لیکن ما نگاه میکنیم حیوانه با پیش خود نی پیر خودی که با بالای راه لیسینس قطعی فرآمده است. برادرو وقتی که آدم یگان کارای حیوانی میکنه حیوان نگین شه. یخی حیوان با عقل‌تر از بعضی آدما بوده. حیوان بی‌رحمش. کورسی که مای خدم نیستی. خبرهای اوکی پدرسکی. و دوستا در جای مهمش باید دارین شما ما تماشا کردگی بدیم در برنامه پیشینه خبرهای اوکی پدرسکی. این همیشه عروس را که عروس در دهن شه میموند تورتا بعدن شه رزبار میکنه قطعی مقصد زدنش میشود. میدونین که در او وقت ما اول ویدیو را نداشتیم. الکی ما اول ویدیو را دسترس کردگیم. بیاین یه بار تماشا میکنیم که اول ویدیو چگونه بوده. یعنی که شه خودش این نغمه را یاد داده عروس. ما در برنامه پیشنهاد گفتیم عروس یا اون کینوی ترکی تماشا کرده نه. یعنی که کار خودش آغاز کرده و بعدی که نسبت خودش میکنن خوبش با یاد میاره که در خوبش جک چند بود. چه کده باشه بیا تو برو تو برو بس با کابرات نام بولی برو کورسی که مای خدم نیستی. خبرهای اوکی پدرسکی. مانا مامان با خیلی آپارات امروز شنود مانا دیستم می مانا این تو آمایساز مانا من اینجا مانا ایمان بگیش این آپارات برای وای کار نکنه مگر کامپیوتر به سیگنال میره پاستیانی کار کرده سوان در کار شکر نیستوده Bana ayrı değil bana. Önce gir et önce. Ayrı sen o reksa. ایا طرف فکر کنی میتونی بگو که بله خیلی چونین باشه چی در کارهای وقتی کار درفتگان معاش میگیرن کار نکنن باید بجنبن لیکن این کار خیلی هم بده یعنی که با مثل غلامداریه چگونه که در اول بود مثال ریال نه غلامو فقط حوزی همو غلامو فقط سیب شونه گرفتن لیکن این همون سیپا برگردوندنه
бародаро ҳаракат кунен бихонен ҳаракат кунен ягон кори дошта бошен ки самостоятельно кор кардан беҳтарин самостоятельно ки якеш ама ба шумо тавсия метим коре ки ман худам мекунам. мисол ман худам роҳбари худамам, чизе бифурам ҳамон кора мекунам худам. ҳеҷ карама ягон кас интизор намешам мара кай маош метиҳан. чӣ қадаре ки ҳаракат кунам ҳамон қадар даромадам баланд мешава. ин кори блогерия ки чӣ гуна ки шумо медонед тамоми таҷрибаи хима ки ман дар ин соат дар муддати қадар солҳои дароз ба даст овардагим ҷамъоварӣ карда дар як курс ҷойгир кардагӣ мешавад. Бидуроин ссилкаи курс охирони видеода кружок мешавад подсказка ки комментария хабар бигирен. ссилкаи курс ҳаст. Бидуроин блогершен самостоятельно кор кунен. ҳамин корае бародаро, ҳамин чизе ки ден ҳамин нормалие. خبرهای اوکی پدرسکی سوالی ماتематикӣ خیلی ماتематикӣ هم نه خیلی هم осона. بیاین یک جویا قطعی شما از 1000 تا 1100 از 1000 تا 1100 یک رقم بگو. از 1000 تا 1100 بله شما هم بگین بنویسین در کامنتاریا یک رقم. 1330 نه 1130 از 1000 30 باید قطعی بده. 1000 تا 1100 1000 تا 1100 خب 1000 تا 1100 بنویسین در کامنتاریا شما 1000 تا 1100 بله 1000 تا 1100 1000 تا 1111 تق پریچون تو 1111 سال وفات علامه مجلسی 1111 عرض کنم که حالا از 1000 تا 1100 هم یه عدد بفرمایید. حالا 1000 مثلا 1000 و کم پایین تر 40 و خورد 50 1555 یک نقطه بیا مگر شعور است کورسی که مای خدم نیستی خبرهای اوکی پدرسکی правильным и ПТС. Даже слово не могу назвать, но он не патриот, но он. Ну, да, видимо, да, не патриот. کورسی که مای خدم نیستی خبرهای اوکی پدرسکی کردم نیشابله من خدا برم خدمت نگو бардор дар ҳамин ҷаи видео ба поён мерасад. фикр ақидаихтонро дар комментария бинависед. дар видео лайк монданро фаромӯш накунед ва дар рӯи экрани шумо ду видеои нави охир баромадагиро тамошо карданашро фаромӯш накунед. ва ҳамчунин касе ки мехоҳад блогер шава бардоро ман курс дорам аз дараҷаи оғозкаранда то ба профессионалира тарзи суҳбат кардан, баромад кардан, интихоби мавзӯъ, монтаж кардан, дар умум чӣ саволе ки дар доираи блогерӣ дар сари шумо метавонад пайдо шава ҳамаш дар ин курс ҷамъоварӣ кардагиай. дастрасӣ ба курс марҳамат подсказкаи рӯи экран. ҳамада хайр то видеоҳои оянда.